Niko od ovih ljudi koji su bili na blokadama nije izašao da bi remetio javni red i mir u smislu narušavanja ustavnog poretka ili protivljenja policiji. Ovo su zapravo ljudi koji su na miran način izašli da iskažu svoje mišljenje, protiveći se nezakonitim radnjama državnih organa. Na ovaj način, pokretanjem ovakvih prekršajnih postupaka protiv građana, se zapravo vrši određeni vid pritiska. Znači, većina građana je dobila prekršajne naloge na određene mandatne kazne u iznosu od 5.000 dinara. Vi znate u kakvoj situaciji živimo i znate kakva su primanja naših građana. Većina uplašena da će biti novčano kažnjena i da će možda ići i na prinudnu naplatu, te će ti troškovi biti znatno uvećani, su tražili i zahtevali da novčane kazne budu plaćene od organizacija koje su pozivale građane da im se jave i kako bi se te novčane kazne platile iz određenih donacija, zapravo iz određenih novčanih fondova. Ja ovim putem želim da apelujem na te iste građane da zaista strah je ovde naš najveći neprijatelj, zato što ovi postupci jesu pokrenuti kao vid represije i jesu pokrenuti da bi se baš upravo postigao taj cilj da se građani uplaše, kako ne bi izlazili na blokade, kako ne bi slobodno izražavali svoje mišljenje i onda u tom smislu zaista i pozdravljam svoje kolege koje su se javile da ovim ljudima pomognu, kako bi se kroz sudske postupke zapravo dokazao čitav besmisao ovih prekršajnih postupaka.